Thinkatho na ntune mutegeri ambirigire nwithiritwe na ntuku inthongi bwega nuntu bokona kanya kugwatania na unikire nteto cia weru themwe bitagwa ntinyari kinywa jani jama tukwanganiritio tukubona aru akire nteto cietu Garato kudhurani akiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Murume kuraga ungi bakumwithira kwa wenja baumite gwikenia na mwekuru wa wenteretia auki. Abunge gwita na mbere na rwimbo rwa tuta mbakioneka kwigika kiendekete na mbere gutungata jamunini o rais. Echunge kabya kurekirwo na bodi ya milioni 2 gambenere ya ungumania. Bishop Kanyaru gwitoro mukana tigia kubangana ithurano bya kanisa ya Methodist. Kuwatogeni okaire mwari kremi no monanire wetu mathithio tukobwa na arua tukandiria nteto cieto CPD wegembe South Lawrence Njeru na kireta kirore ekarikari mwe haranto murume omwana ritwa Patrick Mutuma kumanture ne auki bararuire na unge ukubenyeka ta Jacob Murethi urani abitha ugoti mawa amumunta na gachumo ankagukwa bubu ni nyuma ya mwekuru wa Mutuma gweta gukenegoro gwentuko ya kiume bena Murethi na bakwana nja ko Mutuma wa mwithira na uneo barambirire gucokaniria kanywa na arigia kumumuta na gachu na Murethi ethiro agitauturo bwawe nyumene Mutuma na ikinyete gituone kya borithi kya mawa mwekuru we nawe akirika kumatoka Marion Karugi na andikithite gisanga sageke murume omwe na rietwa Patrick Mutuma na ikinyete gituone kya Boris kya mawa aretite na mbere kuingilwa nyuma ya kuorwa musore wa Jacob Murethi urani abisa wa Kanjo na njira ya kumumuta Kimindo Bakiru ya Iramuka. Umepata ripoti kutoka kijiji kinaitwa Hauki Village akilikithia karikari ospidi wa mawa Lawrence Njeru na wete mutotigi barare amwe na mwekuru wa Mutuma utukuba kuindukira ruare rira baranire nja kwa Mutuma no mutiri manyumba kwawe na we na muthuro kirania nabo beli baba ambiriria kurwa na nirio nyumene Mutuma aramumutire Kimindo na kumworoa. The deceased ambaye ni Jacob Murethi alikuwa anatembea na bibi ya Patrick Mutuma wakivijari huku Maua. Wakati walitoka Maua walielekea nyumbani kwa Patrick Mutuma ambaye walimpata kwa nyumba akiwa amepumzika. Wakaingia na funzo kubwa sana ambao ilibidi Patrick Murethi wapigane na Patrick Mutuma wapigane na Jacob Murethi. Wakati ya vita pale Patrick Mutuma alikuwa anapigania haki yake ambaye ni haki yake ya bibi yake ambaye alishuku ya kwamba walikuwa na siri ya mapenzi na huyu Jacob Murethi ambaye ametuacha. Kwa harakati ile ya kupigana Patrick Mutuma aliweza kujidisha Jacob Murethi nguvu na pale ikaonekana kulingana na bile mwili inaonekana ni kama alimdunga na kishu na yeye akajishalimisha kwa polisi na akawekwa ndani. Mpaka saa hii Patrick Mutuma ako ndani kwa seli ya Maua Police Station ambapo usunguzi ya hiyo inaendelea. Borisi ni betite na mbere oswana na mwekuru wa Mutuma urora torokere orira uspindi Njeru akuria antu arume ni barekere mutugo yo kwambasia ekuru baitha nontu ni bawikira turobo watine. Na huyu Doris Kadhabi alikuwa ambaye ni bibi ya Patrick Mutuma mpaka saa hii hajulikani mahali alipo. Lakini polisi wanaendelea kumtafuta ndiye atoe usaidi yake na andikise habari ya vile kulitendeka. Ni hatia kutembea na bibi ya mwingine. Sababu wakati umetembea na bibi ya mwingine ni kama unadharau huyo rafiki yako.
kwa sababu ya ukweli tunasikia Jacob Mureithi na Patrick Mutuma walikuwa marafiki wa dhati. Lakini sasa unaona kwa ile harakati ya mchezo na bibi ya mtu imesababisha kupoteza maisha ya mmoja yao. So vijana, kama hauna bibi tafuta wako, wachana na bibi ya mwingine. Usunkuni bwetete na mbere muri yo mututigi ni yuiketwe nyumba yaku ya Nyambene. Nkiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Naftali. Abunge Bamiru kirimbito yao ya gwetana mbere kuringira thirikari Kenya Kwanza andebe muno munini Rais Kithure Kindiki bakinyete ntere chego GWS Southimenti. Abunge baba no bakuga bakagika Kindiki mwanka muthiana no mwanka ete na mbere gutungataja munini wa Ruta 2027 kenda Amiru bamugwata mbaru batongere mukondo jungi mutugi kare no karigi karone gike atumenyithie nkuruke. Ni rurwimbo ruithirite rukinyithitwo wandine goju west abunge Bamiru bagwatanirite amwe bagwati ugeni ni Daktari Shadrack Moeti bethira bakiuthurania mwingi na kubariria irenjire ya kubereza mirandi ya weti na mbere bagunikite nayo kumakire thirikari nene na kirigitumia kugwata thirikari ya Rais William Ruto mbaru siasa ne cha mwaka wa 2027 kirigi pindi kia biere. Watu wa Southimenti na sisi MP wa Meru kwa jumla tumesema tutaunga His Excellency the President William Samoei Ruto mkono, tutamsupporti mpaka tuone hata memaliza tamu yake. Batu tuandere thirikari neje tutaandere na ikyo tukuga batu twakara thirikari neje tutonye ndene tuone bila tukuona. Hatuwezi tukawaza ng'ombe yetu ambaye iko na maziwa twende kwa kongoni. Uwezi kuniambia kwamba ile ng'ombe yangu nakamua maziwa niuze ninunue ng'ombe nyingine ati ni mzuri kuzinda ile. Kurukia bunge babaruga bare watambaru Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki bakiuga baterekia kao monka bone Kindiki kwa raisi kuona Ruto areke kipindi kiawe. Kuna watu wanataka kusema ati wanatarajia wachukue hiyo kiti ya deputy. Sisi tukiwa wa Meru, tukiwa Mount Kenya East na Kenya kwa jumla, tunataka kuunga Profesa Kindiki mkono na serikali ya president. Profesa Kithure Kindiki anatosha kwa hiyo nafasi ya naibu wa rais, sababu nyinyi wenyewe kwa mwaka mmoja ambao naibu wa rais amekaa katika hiyo nafasi ameweza kutuonyesha ya kwamba pia sisi wa Meru tunaweza kuongoza bila ukabila. Niatongeria barabethire bakimeneria ura wa RDP Rigathi Gachagua bakiuga guteke gunibona kumane na wenderi ari obisine. Tulikuwa na mkabila hapa, hata barabara za Maumau ambazo zilikuwa zinaundwa alikuwa ana direct zote zifanywe kwao. Kuna wale wanataka tuimbe tukiwa juu ya mangari, tufanye vitimbi, tufanye sarakasi. Sasa ukifanya sarakasi kwa juu ya magari na yule mwenye kuhakiki naye ako pale, hiyo barabara itaingia. Kuna watu wanazunguka wanasema tumeingia kusikiza ground. Wewe unaingia kusikiza ground na uyaieleza ulikuwa unafanya nini miaka miwili. Lakini wakati huu Kithure Kindiki amechukua, unaona Southimenti imeanza kuinuka, Tigani imeanza kuinuka, Egembe imeanza kuinuka, Watharaka wameanza kuinuka. Na ndivyo sisi tusema kwamba tukiwa Meru, tukiwa Southimenti, tusema kwamba tutam. Kumegoji West geshigo mbunge kia Southimenti nke reportera tetoshe Weru rea kwa rieto ni mutuge kare.
Mutongere wa DCP Rigathi Gachagua mubangani wa kiama Mithikali Nturi na atongere bangi kathomba ibambite kambi gicigo mbunge kia Mbeere North kenda kuromba kari kiumia twitite baringire Newton Karish kura kenda twika mubunge umweru wa Mbeere North. Atongere baba barambiririe ndiunge jigoro nara bagweta na ntura bakiuga gatame William Ruto na kindi kiowe nimwe na Kenya bate bathura kairiri tamwaniki gaturikithiria. Munini wa muthamaki wa bururi we Kithure Kindiki ni urutete mavitia atongoria a mwena wa uregani ni undu wa gutambia mbara na rumena thiini wa kampeni ciao cia gicigo mbunge kia Mbeere Iguru. Guku akiugaga matire na muvango wa uthii wa na mbere uria ungitethia mwikari wa gicigo mbunge giki. Aritie thiini wa icera riake mwena wa Siakago varia akuvuragira kampeni Leonard wa Muthende uria urarugama na kiama kia UDA thiini wa kithurano kinini tuthiete. Wale wageni wamekuja na kiburi kutoka sijui wapi. Wamekuja hapa kutusi viongozi. Wamekuja hapa kuleta madharau. Badala ya kuuza candidate wenu na kuuza sera zenu kama hizi nauza hapa za candidate wetu. Hawatuambii candidate wao watafanya nini. Ati wanatuambia agenda yao. Ati ni kuleta kisirani. Sijui ni kuleta haibu kwa rais. Sisi watu ya Mbeere North. Sisi watu ya Embu, sisi watu ya Mount Kenya East, sisi hatuna haja na kisirani. Hatuna haja na kisirani. Hatuna haja na kuaibisha rais. Tuko na haja na maendeleo na tuko na haja na mjumbe ambaye atatuletea maendeleo hapa kwetu Mbeere North. Mwenari wake uria wari munini wa bururi ni we Rigathi Gachagua akirutaga mavitia nao atetia mwena wa thirikari ni undu wa muvango wao wa kwiyakura niguo ati muteti wao avituke. Nake Gachagua athiururukite miena ngurani ya gicigo mbunge giki kia Mbeere Iguru akiuragiria Newton Kariuki kura na kiama kia DP. Mimi najua mumeamua kuchagua Karizi, ndio? Kasongo na Karida wanasema wataiba kura yenu. Mimi nimekuja kusaidia nyinyi kulinda kura ya watu ya Momenje. Na mimi Rigiji mtoto ya Maumau nitakaa hapa mpaka Kariz atagaswe kama mjumbe wa Mbeere North. Neguo niye ndikoraga guoya. Kithurano giki ni gia kiumia tuthiete tariki 27. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mukariri giti wa mbondi ya kurwa na Intobia Mungwana na nowe wari mujumbe tigane East Gichunge Kabeabea na arekeretwe na bodi ya milioni 2 igambarigita na mbere ni koti. Kabeabea ekirwe mpene Njumathi rwa kugwatwa ni mabithaa ba EACC kwa wenja na aria ari mirogutariria kamwaga utonga bwawe na kuoneka kiringiri hekana 50 gukurukira thimu ya nderebo we koti nkuruki ne muingite kwaririe gamba riri kire muinge. Ure wari mubunge wa Tigane East na nandi ni munene wa Rwangirwa kurwa na Intobia Mungwana Gichunge Kabeabea ure wekirwe mpene kiumia kithiruni EACC akierikana gwetia nkunkumo ya milioni 5 kumakire kambuni imwe ya China na kinyete koti narua kenda gucokia nthitango and should be applicable equally. Niere kunekete gucokaniria gukonya kethira koti ni bati gwitikiria iromba ra rutere rwa nthitango ria kwenda Kabeabea kureta passport yawe kotini na kumuinga atikaririe gamba riri kiri nyomba cia teto untu mawakiri bawe baringirite gurubu nene. Your Honor, there are no compelling reasons that have been stated why the demands by the prosecution should be met by this court. The right to bail on bond is a right that is guaranteed in our constitution. Rutere rwa nthitango rukinyirie mantu ja jonthe ni jagitumi gutigire gamba riri nirigweta bwega ritukugitarwe ni mantu ja maingi. The terms and conditions we've sought are to ensure proper administration and management of this case. Nyumene igakinyira kagita kamugambithania kumuntithia karamu karatasine akiuga ni weru rutere ruregani
rutiraganite nero Mbaraka Beabea kurekwa na mbundi. This court says that it is clear from the submissions made that the prosecution does not oppose the release of the accused person on bond or bail terms. Koti ikiatha Kabeabea gwikia koti passport yawe na kumukania kwariria gambarire kiri mwingi na kumurekeria na bodi ya milioni 2 kana milioni 1 mbeta baribari kenda agambare ome rumande. That the accused person shall be released on a bond of Kenya shillings 2 million with one surety of a similar amount or cash bail of Kenya shillings 1 million. Number 2, that the prosecution shall provide and or supply all the witnesses, the witness statements and the documentary evidence intended to be used in this trial, together with any electronic information, evidence, and or devices intended to be produced as exhibits in this matter within 14 days from the date hereof. Number 3, that the accused person shall deposit his passport and travel documents in court within 40 days from the date hereof, pending hearing and determination of this matter. Number 4, that the accused person and all the parties shall be and are hereby barred from interfering with the witnesses in this matter. Number 5, that the parties are also barred from making any adverse or negative commentaries or social media coverages that are meant to derail the merits of this case, pending trial and determination. Igambarire rikagwatwa kaire tariki 8 mweri twetete. Number 6, that this matter is hereby allocated to court number 2 before Honorable Ondieki for trial and for further orders. Those are the orders of the court. Mention date, the next mention date will be the 8th of December. Kungi na kwa kuroba Njuri Ncheke batongere tuni mukariri yete wao Adriano Aruyaro ibaitete mukana jomurito kire gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia bakemwira gikundi kiu kingite Njuri ya umana batearagia gurura mantu ja Njuri bakerabugite Njuri ya ukabere nande nereketie gwetwa kirikanju ya Njuri Ncheke kuritwa na kwa batena mainyaja kwariria mantu ja Njuri kana kinya wetamichemanio ya Njuri Ncheke. John Thiga arina nkuchaniji chia kanjo ya Meru. Kurwa bakanjo ya Njuri Ncheke batongorere tuimukaririgitwo no Adriano Aruyaro ibarombete gavana kaunti Meru na Mutumanto Ithingia kumanyanira na kurubangi baraba kuiba Njuri na baraba engatirwe kiri Njuri kumane na gitarore kuthirara wathani bara kuringana na Aruyaro akuga ibakoromba chiringi milioni 60 bakiwicha kuruta ngugi ya Njuri untu bakuwa no urongo na mutuma menyere mono na antu aba kwa antu bara twengire bamurangeri na barabangi na tutabengira njirenge twabengira no ntu itarore kuthira na inkuromba His Excellency the Governor of Meru Mutumanto Ithingia kwena fununu iba okuromba mbecha bakiwe iba yeta wakanchiro 60 million ato okuro korona nkarantu mbecha no ntu ira inge 72 million 985 ita accountwa utengo charita wa abana nkrambecha mbecha chieto cha county igatumiro boboe mwankarera twakaranthe twetekaneria county twembecha na chithe ina kamete ira kailela ne atea kenike kana shirani yetu wakwa kagitani wakwa kurwa bana muthuro bunene ibathumbitie bunene barana bakomeneria mubunge wa Ntere chatigana ici no mporo mtu aburi urari kenini gikiumia kithiru netito na kurwa bakenda bagacokanira kamugambo na ara kurwa bakuotie mwana wanda na mugongo na beta atongeria bonde na igwithira babo kuthina mbere na gwita kinya babangi batigere ago bara bakomeneria mporo kuyagaruni eno kiumia kithiru bareka ina nteto inu buru nonto no kurwa baba betite borobere mai member of parliament na national government na Njuri Ncheke itangu na thirikari ireo uti tetudithite kinya rimwe ya kuthia twina mporo no ntoi mwana wetu wa Meru na imutongeria na thirikari nere kwathana ayumbe ibakarandike national government ayumbe na senator ibakinya la president kaita konde ibo to temporo kana tumwira batwe itokunikilwa eyore president Njurira original iriao kenikine kanchiro kenikira kithiro kenikira kimilea
kioni kira kia Karocha Center ya Meru nikenda tumba kuwa kwira president batwe ira yari Kisumu in opposition ira ninche na tenjori ria na eriwa ni support rais William Samoei Ruto njori nebuo negoria njori te mwana wanda no mongo njori yane ni ande bothe chelele nato gwa njori karete mpuru ya burangambi kara kwa Thamburu para barore ta kitakene na ara kwanza bagwa one time ito beterete beye aote muntu ati kene ke engere njori to muikerie matayo turegirie mporo etotaije muthiru aretara Meru kiripotera ntho cia weru kuma garuni nene ya njuri ncheke ntere cia ncheru mbitagwa John Thiga Bage gwita na mbere kurumira nteto cietu twachokera ni amemba bakanisa ya Methodist rungu rwa National Laity Convention parabo mbita kwitha bagita mukana kiri Bishop Kanyaru bakimuria gutigira ithurano bya tongeria babero bitathithikana mpwe kenda kurigiria kwangaratania kanisa AJ Kinyankuru kinini mekagitagate kuraja okebebe mutambo Thongo mesilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI na nawe igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana kitengela kana kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Rhino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa Kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Ikiroto kia musheri wonde kuona mwana wawe akiona kithomo gikiega agikuracietikitie na gukarabwega uturone bwawe. Highland Group of Schools twejaga amwe gukinyaniria kiroto giki. Aja Highlands tukuragia mwana okuge kithomo kimikarire na tukabatetheria gukuria biewa biao na kwimenya bwega uturone. Tubaejaga kithomo gukurukira program cha kirasi na omea kirasi nikenda batiga kurukirwa ni ontuno buriku. Irasi bietu biena mitambo ya kinande nikenda na batiga kurukirwa utea mathomo ne jao. Twena ngare kathomba kienda kujukia na kuania mwana oku etheria. Arimo beto ne bankathishia guru na baije ngogi yao bwega. Ujukanie bo January 2026 ibwetete na mbere. Ithare ogwatere mwana oku kanya kire skuru cietu Milimani, Kinoru kana Timau campus. Nonto bo anteto nkuru kiringa thimu namba 0720 411 554. Highland Group of Schools. Better future starts here.
Jambo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvin ukanywa chai? Kinya unitenywa kweka mochama yuto matukangita ngachelewa. Mama kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribini rugete chai na leo. Mama eria ungora ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwaro kwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Orai. Ndabu. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyogo. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyambi gendo bana. Karibu kiti. Hotel nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwetironkane ona ndeze. Mbie mwende. Baro mewe choke bonde. Chivo. Atoto. Dia ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kavura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292.
Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Gweta na mbere kurumira nteto chetu tugichokera mema bakanisa ya Methodist Rungurwa National Lightning Convention nibeitete mukana kire Bishop Kanyaru ate akeja gweka ithurano na mpui kenda kuthura atongere baberu bakanisa yo kweja kuthuka Kinyankuruki bakiarepo gwete Kanyaru na njuri yawe bakangaratania Kinyankuruki thene rumirite kanisa yo na araba kwenda kuthura na mpui atongere baberu bakanisa yo iretwire na nkuchanio wakagita nande. Memba pa kanisa ya Methodist ya Kenya Rungurwa kiama kia National Latte Convention iba muete mukana presiding Bishop Stephen Kanyaru kumania mebango yawe ya haraka ya kubwithia musemo ni jo mwaka utara atongoria pa kanisa. All our members and the Kenyan public at large are aware that all is not well in the Methodist Church in Kenya. The removal from office by force of the duly elected presiding bishop and the imposition into office of a self-appointed presiding bishop has continued to cause profound divisions and loss of trust, leaving our beloved Methodist community badly fractured and the church gravely damaged. Consequently, we call for the respect of the church constitution in the management of all administrative affairs of our church. Force should never be used at all in church because it is an institution that stands for peace, love, and unity among its members as well as in the society. The aftermath of the events of 24th July 2025, during which a legally elected presiding bishop was removed from office by force, continue to damage the church. Late ni ugite mibango ya Kanyaru na antubawe ikongela rukurura rwitite na mbere kuonekana kanisa eneu. The late Spiritual Revival Convention calls for the urgent restoration of the Methodist Church in Kenya as a beacon of faith for the faithless, hope for the hopeless, godliness for the ungodly, and the highest level of spirituality, morality, accountability, integrity, and stewardship. Ibongeleta kugo ntobunda ba kukeria kubwithia kithurano kia Bishop Omweru, secretary kana treasurer kaita ka kanisa ero meri mathina kutireta baita bakiwo ntobo bomba kuongela mpatho kanisene. Therefore, we are convinced that any attempt to organize, influence, or preside over an election of a new presiding bishop or conference secretary or conference treasurer in the prevailing difficult situation is illegitimate, unreasonable, dishonest, and it will cause more problems in the church. Iba ugita kuma Bishop Isaiah Daye uri athuri kanyene kau na kwebelua na preside Bishop Stephen Kanyaru kujokia kanya kau ni kwithirite kuri na mpatho na kinya kwaga kwa witikio kanisa enu ya Methodists. I'm sure from where we stand, we all say that Isaiah Daye is the duly elected presiding bishop of the Methodist Church in Kenya for now. Yes. So anybody purporting that we want to do an election, definitely forward. And that is the wrong way to go, because there must be procedures and the very way to go about it. We want to say that maybe where there have been intimidations, as you are saying by police and the other methods has been used, and currently we cannot maybe pinpoint. Because where we are not able to access offices, we cannot for sure now say that that one is on, that one is ongoing. Because we have talked, we have been listened to, and at least we can say there's an issue that we can say it has been addressed, and the police are really doing what they are supposed to be doing. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Naijikene mono na kweja na mawira ne ari gurure angari na kanyua kena mure mono
mawira nejaja jo ijakinya naira. Rais William Ruto ni nchamba ya siasa iji kwerekania mantu kiri mwananchi ende nande katumurikia kethira jamoja mawira nejaja ijakinya naira na kurika rua mono na ejanire mawira neja kureta kigina kia barabara Mukenya akiuri na kigina gikauma kana akainyiria Mukenya kinyankuruki muko joturike kana gugeta atia muthuri murioki no inansoteriria magita ja maingi jara mutongire mugongo etagira ntu arithwa gika mawirane ati orangu gikethwe giteka na mbeca nkabo ira kwithura kiathura turekire kinene mbeca iji kwithwa kiathurwa ni cia uma kana ciki budgetine itonete mirandi mingi muno president akejana na nakundia gwita na itukuria imbiongo isi budgetine mirandi eu kana tu president ko gutwa mimbi tugwirwa kana atia nonto declaration imwe cikara membi acia kugwiria mwananchi ni ora kuona ndiona cia kugwiria mwananchi kenda membi mwananchi agana wirigiro mono ritutete kurene so process ya parliament yonde na parliament ro moka edroina moka public participation process ira yonde kumenya nara mbechi kauma ire ka finance nara grant kauma kedara ni grant process yu yonde is a long process na nde president ora kodidia kago tumira kanya kau kwethro aije parliament no am influence na kadia decision ira kwenda kana ikaujura jara kwenda ende jara kukathaia nkadithia kana kwenda kuthithia kana kwamurisha ethithwe yomba kulega kuthithika uwa kwenda no to process itethingati na no moka process yonde thingatwe mantu jamo president akuga ikethro jaina thina muno kujuria na speed ira kwenda no to bakwethro in the first place beja chiongo iteo komba kutha mutongire mugongo ni siasa kuringa na njira kugwiria antu bare nabo na mirandi iji I sort of ali campaign ya mbirete campaign iji ya mbaira na njiro eu na ndekendera antu bare akathithia njira bakamwitikiria bakamuthikira kena akabero bakathia thirikari no ukarikana Kalonzo kwira aretere ethira machine ira cia cikuthithwa njira ya mali nare ethira te machine nye mwereo agora ndugo patera ale abothe contractor nara on site na aretere no ntuba kwethira te budget ira kurukitwe so project ira tumba kwendelea kaire ende kethira ikathithia ka maybe ikethira process ikathingatwa na Mukenya kagiteka kana ndi kugitithwo goti ndikena witi na mbere butha bukioneka nuntu bonekene muno bukiregona na bu na nikenda witi na mbere bonekana bwega Mukenya gwitia gitito goti nkuruki infrastructure fund wa kugira ega challenge kotini nuntu bwage ntokimwe already twina levy cia barabara ira chikuriwa kire tax yetu mauta tukire nywa mauta ara litemwe no kuria road maintenance levy no kuria railway maintenance levy already standard of living anto batena becha na ndewe uga tax consumption eno ndo consumption akwenda ku tax either through mauta kana through salary ototenjerenge ku maintain barabara ni either through mauta kana through salaries barabara imeshara ne kana otenjerenge by the way naja nandi ni otubiri kuria kiuria ni mwanka muturi ko bwiri kugitithwo goti ni kenda mbere cia witi na mbere tio ikionekana na inkuona tugita kaire ke maandamano jara ya kuthira nonto akaja ku introduce you chonde tax you chonde akugira infrastructure na kwenda ewa kwenda ku introduce na plus kwena fununu cia tax kuri wantu baba ndi burunande KRA yambire kutunyira antu baba ndi afanyi biashara baba ndi KI tax bakate kuthia that direction it means ya mtoro onde akethera kuringithwa na aringithwa na nde disposable income ore kenderea kuringithwa na kunyiwa na ore ne nyi muno au no thina na nde Ruto ikaumira na maandamano jakambiria kairi muthuri murioki wa TV mutiro kangangi akariba ndambiro kabuitungu yo muthutine na nturirire akwintere Chegembe Central barikite gwitikaniria na Kenya Power nyuma ya ntuku kathomba mundu negurure ya stima itiagirite akariba baetikanirie guchokwirwa gwa stima iji gukurukira mujumbe wa Dan Kele na Nandi bagachokerwa stima ciao jau kwarika mbere Wakabwitu wapewe stima, watu wa Ndambero tupate stima,
nyuma ya gukara mundu ne gitarira ja kuma na kampuni ya Kenya Power and Lighting Company kubagitira stima kitumi kiri antu bamwe kutabagituma na njira cia wamba nande kuri na wirigiro bawe rugusokera nture ni cia ndambero kabo itungo yoyo muthusi ne mateandu na ingi irishirigiretie nyuma ya kampuni ye gukurukira engineer Gideon Nzioki ubera bakaba sokiria stima untubumanite na kwaraniria na mubunge ndani kiri wakaritho. Hiyo mita ukiletewa iko na deni ya around 15,000. Unalipa token kidogo inaenda kwa serikali ndio iweze kulipa loan. Lakini wewe unataka kutupa hiyo mita ndio usilipe stima. Hiyo kikingi kianguka unataka ibadilishwe aje? Kuna cost of maintenance. Transformer ikikufa unataka ibadilishwe aje? Irari asali ine nirakurukiri ni akari nterene iji na ndibaliwa ngugisia igacokanira na nibagitite igamba kugwatanira na Kenya Power kuyanthinje uria akabugeria kairi kugwatirine stima na njira cia nkunku tonto batetegiria kairi ngiemwe ithukia muthuri. Wananzoka mimi nimetoka Nairobi saa 3. Kwa hivyo nimefika kwa sababu yeye mkutano. Na hawa watu wetu umesikia yale yote wamekueleza na wamesikia funzo ambayo umewafundisha, na hao watu ni wangwana sana. Na hao watu wakiamua kauli moja, wakisema hii mtu tunaing'oa, hawezi kuiacha hata nani afike hapa. Na wakisema watafanya kitu wanakifanya. Kana tebo au ndipo shoka nyuma. Wanye mtakubali ndundu moja tu hivi itukandamiza sisi wote? Hapana. Hata kwa sababu mtu ana vipeni viwili. Sasa hata ukiwa na milioni 5 au milioni 10 hiyo ni pesa ya kuingia nayo watu? Hapana. Hata wewe utatawala kila mtu hapa kwa sababu kuna pesa? Hapana. That is neither here nor there. Tuamue yule mtu ambaye ata extend stima ama yule mtu ambaye ameweka stima in the wrong way, ama yule mtu ambaye atatumia stima haina mita. Sisi ndio tutaambia sasa watu wa Kenya Power. Si ni kweli hiyo? Si tukutaka kufanya hivyo? Najua kuna shida Kaboito. Lakini hata watu wa Kaboito ndio wameshirikiana. Hii mambo pia wayafurahia. Kama mnataka kuendelea hapo giza bwana Kimathi. Najua Kimathi hawataki hiyo story. Si ndio? So watu wa Kenya Power tafadhali. Mtoto ameanguka chini. Askari nachukua mtu akiteremka chini ainue mikono. Bunduki ipigwe tena. Sema kweli mimi ni mmoja wa yule ameathirika na hilo jambo, kwa sababu nilikuwa nimetumia zaidi ya 500,000 kujenga line. Waza nikuambie, too wrong cannot make a right. Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ni andambiro wandi ni Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Chokere nkatho cia mwanya nuntu wa kuona kanya kugwatanira na woni titoingi na njira inkinyaniru na chiaringa thaa 3:30 itana mbere kenera mibango ya Weru TV betagwa ntinyari Kenywa Maureen Kirimi no karimu na nire wetu mathithio nyuma ya kagitagate kuraja ni mubango chori Karona County.